Kad Loznica pogleda sa visine, al samo Bog zna, a verujem i ja, tvoje ime i tvoj duh, moja nada i moj klub. Loznica, 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 Loznica. Pa dobro, sigurno je za sad sve u najboljem redu, što je najbitnije za nas, nemamo povređenih igrača i svi smo trenutno u tom nekom trenažnom procesu. Sigurno da izuzetno dobri uslovi ovdje u Krupnju, znači pre svega teren baš dobar, igrači su baš onako motivisani, verovatno i u ovom ambijentu, malo da se pobegnemo uslovno rečeno iz Loznice, radimo dobro, radimo 2 puta dnevno, tako da i radimo, da kažem, većinu vremena igrači provode u nekom druženju, u dobroj atmosferi, tako da za sada stvarno sve pohvale i za rad igrača, za uslove i za sve osoblje u hotelu koji nam izlaze susret za svaku našu želju, tako da za sada sve pohvale i za igrače i za sve to što se trenutno ovdje dešava. Zastave razbijamo, i sve redom dobijamo, mi solunski časni borci, Lagatorski čudotvorci, Loznica, Loznica, zeleni, zeleni, Loznica, Loznica, majstori, majstori, Loznica, Loznica, zeleni, zeleni, Loznica, Loznica, majstori, majstori. Pa hvala Bogu da je tako da sam se uklopio, ipak je to moja sredina i brzo se uklapam na nju i drago mi je zbog toga. Pa drugi dan nam je priprema, odlično je ovdje, ekipa se upoznaje, došli su neki novi momci, dobri su nam uslovi za rad, solidan teren, možda nam malo fali možda nekih sitnica, ali dobro, snalazimo se. Volimo, sve pobede slavimo, Lozničani majstori, najbolji smo najbolji,